Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi February ni som pakua ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk theu a chau US President Donald Trump chuan Iran baina tur timeline chungchang US top national security official te asoi puya tunkar top lama hian Iran laka strike kalpui tran turin rotna oma mase hei hi official in thutluk na sia malani lo ani Syria American base US troops tachu anhim tok lawa hriat ani wangin Syria tanga lachuak vek turin America chuan thutluk na asiam tabok Iran chuan Lebanon Hezbollah firfiak pol tachu Israel nen indona thlengani chuan indona ronjom ve turin hanor mek ani US nen boina lian tak anei na kara Iran chuan nuclear facility te nasajok kin athom changklunga in beina lo thleng thai tan in bot saina han kalpui ni hriat ani in remna tana in biakna kongchu zomek ni masela President Trump chuan Iran nena indona lian tham tak major war chu anhai to hleni tin han report lom hani amasa in kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hani ole Israel chuan indona hi nai vai to hlea an ngaya US le Iran indona chu anhai to hlea nuclear chungchanga in biakna anai hunhun ber Geneva in biakna nei zon nuwa karai taknga ani to don lawani ti the Times of Israel chuan an reporta IDF military intelligence chief chuan ama ai jong khan tuna hian buaina chu anai to hlea US le Iran in kara sipai te in kana le in beiton na chu naktuk mai tangpo hian tran thei ani towa diplomatic lampanga in biakna nei mek ni ma se chu chuan Iran laka beipui thak na adal don lawa engti khuna po in beina hi thleng thei hanireng toni tin ex IDF military intelligence chief Amos Yadlin chuan Karmasa Khan Munich security conference sa Khan thona manga kalkha thilhim taka kangaya mase tunkar topa hi chuan Israel atanga rampon lampang thona manga kalchungchang hi chu voitam tak ngai tuanon angai to don ti hi karhachianga indona lo thlan hun tur chu kan nei to hle wangania diplomatic kongzo lai hom mek wangin super power chu hunrei tak chung acha chuak talawa sipai ta che chhuati ran ni vele diplomatic kongzo lai chu ti top nga lani donani hati IDF military intelligence chief Louis Amos Yatlin hi tundin muna Israel National Security Consultancy kai hroi tu ani mek ani mitam tak chuan he bai pui thakna lo om thei hi ando dalani chutiang kara chuan the Pentagon chuan eng du thanna nge an than jok dona eng tin nge thil chu anti hlotlin don tia hian thutluk na ansiam chiang thailawa du than tur jongjong chu dokana alomani ti soifo masala Iran laka thil phut te tilhotling tur chuan rintlak tak le in ngana tlak om chun chu thil pakhat chau awma chu military te chakna hi ni hati The Times of Israel chuan boruak in mundan te han thlir zui hian malam huna Iran nena indona lo thlen thaina chance chu asang tol hlea za som kwa vel ani toni tin han reporta nikum jun tha ni som pani chung Iran nena indona US le Israel te joint operation anayang khan Israel chuan US operation hi azom ngei rinania nikuma indona khan bombing campaign kalpuyania mase tuntuma hian khatiang ringot khan Iran hi bei ani to arinom lawa in buat saina jongjong atanga signal langchiang tak chu indona hlom tak athengang ti hi ani antibok President Donald Trump advisor Jared Kushner chuan Trump hi achau to hlea mun sang atangin pressure na tak mai hadonga mase karle lampanga hi chuan kinetic action chu 90% valin alo thlenna tur chance omani tin asoi chuak bok thil pakhat kan hriat telatana poimo tak mai chu US hian Iran hi ahlau chu ni holawa Iraka te Syria te Africa lampanga te US sipai te anche tak don khan thlathum chuangjat vel chu in buat saina han kalpuya in vautan na in hun an manga tichuan tun naya thil thlenga po chiang taka kan hriat chu Venezuela kha US hian abengam tak lawang ti ngai dan mitam tak ril ruwa om man towa achan chu thlani don mai US khan a hela ave kuala vaukhana tak apea mase topa thil thleng chu Venezuelan President Nicolas Maduro chu US military ten operation anaya Caracas khopuya bomapuaka chutiang kara chuan Nicolas Maduro kha manin rampon lama an throi chokta ani kha
รัสเซียอินยูเครนนรุนโดนไพขจวนกันรุนใส่ตัวงินอากุมกุมเดวทออินบวชใส่นะกัลปุยนียาอินวาวตนนะล้อมตักอาเทงา British Naval Force เตเลรัสเซีย Black Sea Fleet เตอินตีบวยนะอาเทงเราเจ้าบกอันนี้ค่ะที่ชวนแห่งกันหันสวยนะชันจูกันวิดีโอคอมเมนต์ลำปังอาเตอิสราเอล USC วาวปุงนัสเลียริงอตังไงนั่นเลยทิลเทรนขัดเครียดเทียมเราในกันอมนวลเนี่ยกันเครียดตะวางินกันหันสวยเฟียเดวอันนี้ที่ชวน The Times of Israel ชวน Israel Official ปันหิชวนนี่ไรเราตะชูงาอินโดนะเราทั้งไม่ตุรตานอิสราเอลเสไปตะชูหันินบวชใส่เมกันตีอันสยาอิสราเอลชวนสุรการไปทักตุมนะ Operation จูกัลปุยตูรินอันอร์เมกบกันอันตีให้บากาเฮียนอิสราเอลโรเรลนะ Knesset Foreign Affairs and Defense Committee Chair ลิคุต MK บอสบิสมุตชวน IDF Home Front Command Chief เนี่ยนะ hearing อันไหนนัวอิสราเอลเฮียนนิฮาร์สตักไม่หามาชนแม่กันตีอัศยาตินนี้ตินเฮียนเองติคุณางเงอินโดนัจูฮัลโหลเทนังตีโจนะไกมาเลยไกมาไกอินจอดฟ้าอินโดนาตันมีปุยันอินบวชสยาทุนไอตูเตปออันอินเปียKnesset lama po chakjok le rang taka home front ten man lak zungzung thainan kanin buat sayani hatia nikum jun tha indona wanga Israel mi somthum pahni thina le hliam sangthum chuang anom kha thlentir non le andu tolo ti asoilang bok tichuan he report ringota tangpo thilang chiang tak chu indona tan hian Israel hi nasatakin ain buat saya chuti rual chuan ramchunga chiatna lian jok athen lo na turin in buat saina hi uluk le film khur takin an kalpuyani ti alang bok ane in biakna kalmek hian in dona adang tak thaya Iran point angai chialawa heiwang hian in biakna US chuan kar khat chung Iran chu huna pe angin ain soya masa in biakna han na yatranga nikhat aral chautia Iran top diplomat Abbas Rakchi chuan Tehran chuan Washington nena in biakna lo omle tur framework drafting chu kan nei meka advance in US nena hian kan pedona ni hati hethu hi International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi nen phone call manga anin biakna asoilanga Iran Foreign Minister Abbas Rakchi hian Islamic Republic of Iran in nakin loka in biakna mason zel turatana du thu sam kan nei te rom man chak tak nei in kan kalpui meka advance drafting kan siamek hian in biakna hi kan ngai poimo hleni ti alan tirani hati hetiang thu hi Iran hian soima chela indona tana in buat sainai ro chu han kalpui chakhleni ti alang boka The Times of Israel in report an pek dan chuan satellite thalak thrang te hanron ti chuaka henga tang hian Iran chuan sipai te mun poimo zual tele nuclear facility te chu van bo rok lampang atanga all sam taka hanron target thailo turle khu bo ani thaina turin concrete tin an sila chumi chunga chuan lein an chil levek boka ti chuan heng mun ma lian tak te hi thup bo antuma US nena indona ma chon mai thai din huna bo rok thalo tak nen anom mek lain hetianga malakna lian tak mai Iranin akalpui hi in biakna kalmek hi indona chel khotlai tu chawa Iran chuan angaya indona hi lo thleng ngei tura angaya wangin inven himna lampang nasatakin akalpui tina ni hanti nikum indona kha kansai ri lo thailowa khamitruma US in bomathak na mun nuclear facility te po khoi mun atangin nge tunnel luna kong khar chuam ti po engma hriat thailo turin Iran chuan achunga concrete ta anchun vek nuwa lein anchil bole vek bok ani tichuan Tehran khopuya tanga chimchak lampang kilometer somthum vela om Parchin military complex po an khu bo vek bok ani kan chanchin thar kal to lampanga khan kan ron soilang to Parchin military complex sa hian bom hlom tak te Iran chuan an test thrina nuclear ral thuam po an nayani chuan helai hmuna hian test na tur mun an buat sai nia hriat ani boka maniloka khan helai hmuna hian bom puak na tak mai omin kang mai lo chuak towa kha Iran hian nuclear te sanga mase test na mun hian adol zolowa an ngai kha ania tichuan tundin hmuna chuan Parchin military complex hi Tehran chuan an khu bo ta veka khoilai mun ber hinge target ta na poimo ti po ahriat thei talo ani tichuan hetiang kara hian US Energy Secretary chu aron trong chuaka US hian Iran nuclear ral thuam chakna te chu kan nuai bo hangai dona kong khatemo kong hi mang point chu kan ti hlotlin nge hangai ani tin aron soi chuaka engti kong point Iran nuclear program hi kan ti to pangai ni hati nang tluk ania US Energy Secretary Chris Wright hian asoi jaldan chuan Iran in nuclear ral thuam anei hi US chuan arem ti thailowa nuclear ral thuam manga anti tur chu chiang takin kanhresa boka pom thei anilo tak zet ani
chu wangin kong khatemo kong dangpo zo ngai don ma sela Iran hi kan ti top nge nge anga yani hati tichoni jan khan White House press secretary Caroline Levitt chuan White House press briefing anaina Irana beipui thangna tur chungchanga hian thilbuai pui ngai tam tak aloma inrem na siam se antan chuan afin thak berang ti asoi chuka Geneva in biakna khan maso na tlema jong chu aomani ti soilangin kongthren khata ngai danin person latak tak mai halom nuala chu wang chuan Iran laka beipui thakna tur chanle wang thatok tam tak aoma Mase President Trump chuan khovel ramjong jong laka inja na halantira beisaina tlem hlema sela diplomacy hi adu than masaber chu ani thrinani ti atilang towa Iran hian arang thayang berin inrem na siam puise antana fin thak leang atibok heti lai hian The Times of Israel in nizan lama report anpek dan chuan Hezbollah firfiak pol ta chu Iran hian Israel ne na in dona engpo alo thengani chuan ronjom veturin anormekani ti an reporta Israel media Ynet News chuan hetiang awang hian Israel chuan thilom dan engkim mai chu uluk takin anvil renga Lebanona Hezbollah tanhena hian vaukhana po chiang tak tak an peto boka in rol atumani chuan tuntruma hi chuan ama ang mai nilawin Israelin achan let na chu ana hle to donani ti an hriat tirani hanti Ynet News hian an report zeldan chuan IDF te hian indona Iran proxy Lebanona Hezbollah firfiak pol te hian in rol tumna an nei nia hriat ani phot chuan Hezbollah holaka nataka strike nei turin in buat saina an nei sa vek toni hantibok The Wall Street Journal chuan Iran hian in biak na manga in rem na siam hi beisayoma an ngai tak tak lawa US nen in biak na chu chunjom zelma sela Tehran chuan Washington ne na anin rem lo na chu siam that thaya an ngai lawa chu wang chuan sipai te manga in beiton na chu in biak na hian adang don lawani ti Iran official ta chuan an soilok boka Iran hian kumsang khajakua somriat pariatta nasataka han boi nuwa military te in beina lomber lo thleng tur chu amachon tame kani tin asoi chuak bok mani tichuan Iran chuan ramkhroi tulu te ven him na chu asang thayang bera anda towa nuclear facility te security lampang kai noi thil reng tele political leader ta chu hayala ta dain Iran laka strike lom turatan hian in buat saina kan kalpui me kani tin an report bok ani American media CBS News chuan tukin lama report anpek danin President Donald Trump chuan Iran laka strike neina tura timeline chungchanga top national security official tanen in biak na le soiho na hanayani ti an reporta he discussion anaina hian top national security official tanen atangin President Donald Trump chuan tunkar chungeya kartop lampanga hian Iran laka strike nei chu lo thailowin hatul donani ti rotna anthena Mase hi President Trump chuan official in pompuina halapelawa final decision chu siam alanilawani tin CBS News hian an report ani CBS hian an report chunjom zeldan chuan White House hian in sumdon tonna anghong thaidan turtele ramchung politics le military lampanga te ngongna tak anei turte an ngai tu wangin in biak na hi tuiral mek ma sela ven thot tam tak nei chungin he in biak na hi alakal puilui mai ani hanti The Times of Israel chuan tukin lama hemichung changa report anpek dan chuan President Trump hian beipui thak thaina tur chungchang angai tu mek lain muang khot lai lowin naktuk inrinnia hian Iran an bei mai thayani ti asoi chuakani hanti heiba ka hian timeline chungchang po anon soilang ve boka tunkar top weekend chung hian Iran laka beipui thak na kalpui tran ngai tura thutluk na siam turin US top national security official ta chuan anhena hian rotna anthenani hantibok tichuan voin chomhalampanga khan The Times of Israel in live update an nei dan chuan Israel chuan Southern Lebanon lampanga Hezbollah firfiak polten ral thuam anda khomna mun weapon depot te rocket launcher te military site te chu nasatakin anbomani ti an reporta hei hi achan bernia anrin chu Hezbollah firfiak polte hi Iran nen in dona achuakani chuan Israel chuan Hezbollah hota hi ronchave tura angaya wangle Israel US le Iran te tension sang tak noya anomek lain heng firfiak polte hian strike na tak nei thai turin ral thuam te an lakhom meka mase chutianga zalen taka Israel dodal zong le Iran thlop tura an sipai te an buat sai chu Israel chuan arem tilawa Lebanon chimlampanga Hezbollah ho ral thuam da khom na te rocket ka chhona mun tele Hezbollah military ho in khorna mun thrang han siam ta chu Israeli Air Force 10 air strike mangin han bai zuita nasatakin ti chiatani tin han report nani
hei hi Israelin a bei chananga an soi pakhat chu nimasala Hezbollah te hian Lebanon le Israelin ceasefire deal an siam bo chiat na lian takani wangin IDF te hian hetiang hian Hezbollah ho ral thuam senghoi vel le an phur kual vel hi dan bo chiat na ngain an beyani tin report than khata chuan zialan ani bok ani engtiklai point Middle East tension chu asang ranga hetiang kara hian Aziasin report an pek dan chuan President Donald Trump chuan Iran nena indona lian tak major war chu anai to hleni tin an soya an report chunjam dan chuan Trump administration hi American tamjok ten an hriat ain Middle East sa indona lian tak thlen hun chu anai to jok lea chu indona chu ain tran thuai thairang towa January thalampanga operation lian tak mai Venezuela pinpoint operation an nayang khachu ani chia dawnlo operation tenaw nilawin full flag war anti indona pangai tak chu lo thleng turangai ania nikum lampanga Iran laka beipui thak na Israel ne na antho hona in tuntruma hian Israel nen antho hona huam chin chu nasataka ti zaw ani baka omjanai jokin chungta chu romman ani to boka chutiang indona lian tham full flag war chuan Middle East bialpumpuya hian ngong lian tak anei dona chubaka chuan President Donald Trump lamha bak mek kumthum lawma hian ngong lian tak nei turangai ani hantibok Azias hian an soizel dan chuan thamasa lampanga khan Iran beinatur chance thatak mai chu US hian a hlotowa Norway hotlai khan mipui ten ron beiturin nasatakin anawa mase US tan inbuat seina hau tak tak kalpui ngai nen chuan khati hunlaya beingal mai kha thilfin thak ber anilawa tichuan Iran tukvera dalu na hunrem chang tak chu administration chuan a hlotaria nuclear chungchanga in biak na chu chunjom niin mase chu sipai chakna nasatak nen hian injom na nei ania Trump chuan inrem na siam thei ani lo chuan in do na atheng don ani ti voitam tak asoinon towa mase tundin huna deal hi aum thei mel lawa chuwang chuan hunrei lo tea in do na chu lo thleng ngei turangai anita mase engtin nge in do na chu an kalpui don ti chau hi hriat chian ani lo ani hanti tichuan hei baka hian US Vice President J.D. Vance chuan trongkam ni khatlek mase omjanai tak mai asoi chuaka President in adu thusam athan jok diplomacy kong chuan ato patheng to ti asoi langa chuan United States of America le Israel ten Iran an beinatur chungchang asoi nang tlukani hanti an boruak zoya hetianga atan chhotial lai hian US chuan Syria American troops omjongjong te chu chuak turin thutluk na asiam ta thut maya Syria hian American troops hi sangkhat vel zat mai hanloma Agents France Press chuan hetianga sipai tam tak lak chua ani donawang hian US chuan Roman na fel fight tak anaya Syria sarkar chu achak tiala han control area te han zomek zela Kurdish so kai khroina hnuaya Syrian Democratic Forces chuan firfiak pol Islamic State ISIS ho te an beimek boka hetianga firfiak te beitu thatak tak mai Syria hian anom to wangin US sipai te anin khorreng ngai tolowa Washington chuan angai ani hantia mase heti rol hian The Wall Street Journal in report an pek dan chuan Syria tranga US sipai lak chuana turle Middle East sa tuna borok thalo tak mai hom chhomek hian inzom na haneya indo na achuak thutani chuan Syria US sipai te anom boxi chuan Syria hi ahim don lowa chuwang chuan Washington chuan ramtam tak ven hi mai chuan Syria tranga US sipai te lak chua hi thrazoka an ngai tani in athriatani hanti ole khati jong kha tuntumatana report kan bot sai theite nile phot sela lowinen kol traula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thaudon nia